lare amat boleh budi ngare. Ay, jangan kali bela kesala. Jadi nanti tuh saya lare amat video ini. Juga saja panas. Video lumayan sadem. Boga abogo genak teh. Para anak sama dia ada dia, dibelah. Internet di udang pun. Siarek naon ka dieu? Jangan naon. Jangan sia ini. Jangan kayu. Tah jangan kayu mah di kaler bae mah ge. Geus gerak na itu aing mah lo. Ya gitu kalau jalan mainan mati aku gitu. Kamu kan poe. Boleh bae pun. Ayo tek poe itu. Tek itu. Yang kayak mau hapok. Kayu. Ayo. Ayo di mana? Mantap. Weh, orang minta kayunya. Ye, kangen apa ke di kamare? Ye, apa ter tidak kita mau, kau ada? Ya, bener kata mah, bener. Langli, aduh, ngantuk aja jadi ngantuk beneran be. Ya poe-poe are amat. Salah tuh. Salah, poe-poe. Poe benggus. Rolling. Action. Bareng itu. Lain dalam pang rawannya. Goblok. Engge, karnaon ya engge? Rek naon? Arek ngarok ayo. Kamana? Gitu, tripod nu HP sia ajur sia, tolol. Pukul kemarin teh ya. Rek ngevlog kali aku sia, tablojing. Ajo yang ge tos beres syuting urang rek naon? Beli eta nya. Lembesi. Rek ngelemaan tripod nu HP oh. Kamana meulina? Enggak, mandi bae. Ditu bae ayo koe nganterkeun. Sini na amat sia jadi lalaki. Bel sialah. Ulah di eta tolol tendon. Ih, kalau di lemparkeun. Eta tutup kamera na. Woi, tutup ya kamera na.